Siyabingelela obingelelo baba dokotela ubaba wesizwe ubaba uJabulile umfana omhle nje hayi ngathi ikhehla lomlungu mesemhlanje umzukulu wamancingisi baba cijade umzukulu amahlongo umzukulu wamahlanga ya nguyena hayi uzothi nguyena umzukulu wamahlanga nguyena uyena noma wakhona usho wena uqola ukuthi uthi gogo uthi uzala baba wakho uzoyivuma bakho lento abutshela abantu ukuthi uzalwa amahlanga uzalwa wena nje cha buthi uzoyivuma niwenze ukuthi uhambe mayebuzwa mhlambe kanje esezokuthi kanti wena uhamba ufafaza leyo nto kubantu angifafazi angifafazi uthi ngiyifafazi kahle mina ngikhuluma ngaye ngoba mina kushuthi ngikhuluma ngoma wakhe uhamba uthe ebantwini ukuthi uma wakhe engashongo yena cha uhamba utshela abantu ukuthi kanti uma wakhe hayi ukuthi ngihambe ngibatshena phela uma ngihambe ngibatshena ukuthi ngihambe ngimemezela konane nje la umbuzo ukuthi wena umzulu wamahlanga ngempela yini wena uthi yebo sengibuza ukuthi mina ubaba kuzoyivuma yini leyo nto ukuthi ngikhuluma ngaye ukuthi wena uhamba utshela abantu ukuthi kanti yena njobe eguge kanjena nje uzalwa sibani bani ukuthi kanti nje ngoba eguge kangaka uyingane hayi ngeke ngisasho ukuthi mzukulu amahlanga ngizofuna ngiqale ngicabange ukuthi ngisho yini leyo nto njengoba ungayisho noma ngingayisho hayi uzofuze nami ngiphinde ngicabangisise kahle sibingelela ngiyabingelela ku channel kaBaba uDokotela ngibingelele kubabukele emakhaya nawona wonke nje umuntu olandela ichannel kaBaba uDokotela baba sibonga kakhulu namhlanje usiphathele itopic ethi amagobongo ukhuluma ngomuntu ohlushwa igobongo noma uhlushwa umuntu ofuna ukwenza igobongo ufuna ukukhuluma ngani mangikhuluma ngamagobongo ngaba umuntu okufanele awenze noma aseyamhlupha vele ukuba mdala ekhaya kodwa ube mncane nokuba mncane ekhaya kodwa futhi kube uwena omdala ufuna ukuthini kubantu kunale yanto baba uDokotela ephi cha manje uthi kunale ufike naye ufike nayo utayiveza yazi sengithusa ukuthi abantu lento ufike nayo mhlawumbe iwona phela kuyaboshwana manje ukuthi kunale lotho lokukhuluma kehle wasichazela kehle doc lapha ya kunomehluko kukhona ukuthi umuntu ekhaya mdala ngokweminyaka ngiyakuzwa kodwa mncane kwezinto zala ekhaya ezenziwayo bese kuzoba lo mncane ngeminyaka uyena ophathiswe izinto ezinkulu zala ekhaya ezinkulu zala ekhaya kodwa mncane ngeminyaka kanjani kubuye nalento yezindlu lento yezindlu yayenza leyo nto okay mawukuthi wena usendlini encane lo abanye basendlini enkulu okay noma ngabe usendlini encane wena kodwa umdala ngokuzalwa lo sendlini enkulu emncane ngokuzalwa uyakuphatha wena kuyenzeka ngisho impela kuyenza yini umuntu abe i-breadwinner ekhaya emncane ebengagembuli enzani kanti usuwine kanjani isiko engagembuli ujobe i-breadwinner uwine isiko uwine kanjani isiko engagembuli uyazazi scam usuwine isiko i-breadwinner kodwa ngagembuli iscam nje lonto la akekho umuntu ongathana ngeke ufika udlala Hollywood udlala sport bet ungawini bese uqhamusa usuba i-breadwinner ungawinanga nisinkwa ke ngoba phela na kuthiwa uyi-breadwinner wena kade udlala amahashi la udlala ama-team azona win isinkwa wadliwa konke ama-team uwafakile wawina isinkwa ukusho ukuthi lesinkwa ishoda apha ibi wena cha nalento kuba i-breadwinner ungawinanga isinkwa ithini into athi ungagembulanga udlalephi uzobuza phela ukuthi udlalephi manje bengizama ukuthola ukuthi lo muntu omncane uyi-breadwinner yini kanti ngoba phela uthi yena akagembula uthi ayifunde ukugembula kodwa kodwa uyi-breadwinner ekhaya
noma wayesiwinile Usayibreadwinner namanje. usayibreadwinner abawina kanye moja ambuza athi yanaza siwini sempela Kodwa yena ibreadwinner. uthi wayibreadwinner pho Athi mina ngisebenza. Pho kwawo ibreadwinner ke phoma usebenza. kanti usebenza izinkwane Hayi ngeke. Kahle ngifuna sikhulume kunekhadi oliphathela abantu lasebank. yebo kukhona ikhadi engilibiza nge-cellphone banking ifunakala ifoni yakho active iya report amangena imali nje ifoni yakho ibusy noma ngathiwa unayo imali etheni ebank kodwa ifoni yakho ibusy mangena imali ya report noma ngathi uno 10 rand ekhadini ngidinga lelo khadi lelo ke Ngisebenza. hayi ngeke Phethe isikhwama semali. Uthi abantu baninga 6000. sikhona isikhwama semali sikhona isikhwama semali funa uthenge leso sithandayo kodwa wena Okay. uthenge isikhwama lesi sithando wena kodwa before usithenge uyangifonela ushoot uthi se right yini bese mawukuthi se right ngizotshela ukuthi se right bese ngithumelela lo msebenzi Okay. sisikhandeke Ukuya wena noma ngithumela nje mina umsebenzi ngoba vele usuke ezoyisikhanda ngemthetho ake uthobela ngani? ngophepho Imake Kahle. Uya driver unika phep wenza njani? ngiya driver mina U driver. Uwe drive iGolf 1. cha phela iGolf 1 uyazi ukuthi iGolf 1 ifuna ukuthi mawusuka la uya kaphepho la Ku gearbox wakho wena uthi ufaka nje kusondelela. yonke into la eduze la ma umuntu ongakwazi ukuyibamba kahle uyageja Usho ukuthi ungageja? Hayi usuka la uyabona mawusuka la uza la kuphepho lo la Usuyibambe kanje. hayibo uyimemile Kodwa ama Golf 1 ahlupha ngeclash. iclash Aya drive kakhulu ama Golf. I drive kakhulu engaseviswa uthi yafika la kuseviswa khona kuthiwa kugcwele Kuthiwa kugcwele. kumele ihambe Iclash yabihlezi iphansi njalo and bayafuna ukudrive. ba iGolf 1 nje lebhezi kakhulu lebhezi lona And ungacabanga ukuthi iGolf 1 uzocabanga ukuthi ama hatchback lawo washaya ama Golf 6 la wehlelwe zibring ngemuva idudla lezi. Hayi ngeke iGolf 1 ize. iGolf 1 nje and kumanje la emgaqweni mangathi bijika la uzawubona Ngeke ngayiboni. Iyona uqala bese kuza aqhamuka u3 ama Golf 1 kuyimani qhamuka isidudla sishaya kahle nedole lishona phakathi. Awubhuti kade nawe uyahamba la sikhaliswa ukuthi ushiyelana ngoba nje ubuka lama Golf 1 baye wa driver la saziba wa driver ngathi mina hayi yabona nje manje ubuphuma manje udlula ama Golf 1 awu3 verse awaluka ngekhanda abanayo imali nice isidudla la simi kahle kufaca kidolo sithule nje sithule sipakile nawe bhuti kanti uyahamba la musa ngiyahamba la uthi hawu ngeke inhlabe ule kogoli ngiyahamba uthi ngiyahamba la manje usazobishaya kanjani uyakubuza nje uyakubuza iGolf 1 yabona iGolf 1 ayibuzi umuntu uthi uyibinge lethi ngijahile ilayishile engithi ihlezi ilayishile uyiba angazi ukuthi uwethu hey ngoba mawuthiwa uyayithola iqeda kwehlisa uUber nje straight nama Golf 1 ayas-deceive wena uthi kanti kudala lento le iyahlupha iGolf 1 ngoba ukuthi uya kuyona utshenti lawa amasha futhi uyibonda yinja nje uzothi umuntu afika ikutshena ukuthi ithi mina bengilayisha umthwalo wevan mina ithi wena ngeke uzungenzela lutho ngeke lutho mina bengilayisha umthwalo wevan athi kodwa ungaboni ngoba sengi-empty kanje kodwa nje mina makuthiwa ngidayisha kahle ngidayisha umthwalo kangevan kulanda uthole phepha iqede kuthiwa umancane iqede wayithi clash isefuza usule wayithi clash hayi ngeke iGolf 1 iGolf 1 beda kakhulu hayi ngiyabezwa nje abafowethu besicala ama Golf 1 hayi ngeke thina into right iGolf 6 lephelelwe zibring ehleli phansi le vele ihlalele lena nje engesenazi ibring lebe sena iyakubuza ukuthi awena nawo bhuti uyahamba la ubusena ubhaka uthi ngiyahamba Kekela ukwaliphatha ihlambo la lamagweba solwandle uthi abantu abalungisa 1000
Yebo doc, ngiphathile namanje futhi ngisaliphethe. Akuhlukaneke nalo ihlambo ngoba izinto eziningi zidinga lona. Zincike nje kulona kanje. Ungahamba ujikeleza ufuna luze la kuyihlambo lamagweba solwandle. Asekuseni ngiyalenza, ngimthumelela umuntu mekude ngifike ngimenze ngoba lisusa nalesa sidina leso wazalwa naso wathi uqala nje ungena uthomba bakufaka isicethu. Lese sihamba nawe impilo yakho yonke ngigulula sona ke okuthi nje unengane eseresi nje manje igolfano yazi eba uyidriver ke ingane yami la mebesho kanje babudokotela ngeke bangayidrive hayi ngeke bangayidrive kodwa phela uyazi uthi uma uqhamuke eresi amagolfano apaka u2 adla amagwinya omabili awu2 adla amagwinya omabili uyazi ka drive omabili asukazi ukuthi vele uthi drive ngomabili ma ukwazi ukwa drive omabili hayi ngithi phela lenye uyayidoza uyidrive ungadrive omabili uyidoza ukuyidrive isho kuqala lethi umngane ama ngimshiya bese uthi wena hayi ikuzana ucabange usenojikjele ke pharmacy ulanda into encwayo kuqhuba imthambo yonke ekhanda isilate la uyafika endlini ayisebenzi lento nanka ngomela shaba hazard phela ifuna 30 minutes uthwandela amabhetha wekho useyimuncile uyakubuza ukuthi yini noyimuncane uthi ngihlushwa izinyo uqamba amandla Kusikhala amabhetha khona flat akhozi isebenzi ngomsokonke yashiwi on ayike awu2 amagolfano aseshama hazard la endlini bathi yilathi umuntu uthi ayihlushwa uthi ngishawa izinyo uqamba amandla usafuna kuhamba isikhathi athi lo ngeke bebe ngicela ukuhamba nebe mhlawumbe ngongiphi u200 ngihamba uvusena umnika kusale lo umbono athi ngeke ngisale nami ngizama noba nemsuku kubentu khebo lethu yisali shaba hazathi kwathi bekusha u10 emsuku ubona iTV idlala uthi abafonelo sabathu abadriver kwenye indawo amagolf wani kula kululale ukuthi ubone ukuthi ayidrive kwenye indawo ke bathi golfani ifoni ikhala kuphela Bakhetla akukhulume nami amanzi emvula ngitholele lamanzi kodwa kube ilawa atholakala ematsheni sekuhlanganisele nalento kuvala izulu kuvala isiphepho ekhaya izindlu zingaphephuki uthini kubantu doc thola amanzi emvula kodwa kube lawa ozowathola lapha ematsheni mawulusileke mawungalusanga ngeke uyazi into esikhuluma ngayo kodwa uzoyibuza phela nakamakhelwane uthola lawa amanzi nje alapha yaphezulu kwamatshe ngesikhathi inetha khona lifika inethi bese liphenye liphele awakhi isanetha funakala inethi idlule ikhiphi ilanga bese wena uthatha la amanzi asale ematsheni thatha lawa amanzi usho ukuthi bamavuso sengiwatholile lamanzi lento ivala isiphepho ivala izulu lengangeni ekhaya noma ngathiwa kunesiphepho ke ngoba abanye abazi isiphepho kusayilona izulu kuyalaleka endlini yotshani uma lusa amatshe eyotshani eyoyathayela hayi kotshani yalala yotshani hayi ngeke uyalala ukuthi di yini ungakohlala phandle cha manje inkinga phela leyathayela uma lusa amatshe umzala wakho ufuna nivuke ekseni niyemayini uyakufonela indlela ebeplane ngayo ukuthi ngicela mzala mase kufonela ngoba labantu ngizozobona baphuma u10 ngifuna ukuze bazothini lezi nto ishayo sithi bevele lishaya ngaleso sikhathi lishaya ngoba sethi mekosha oleso sikhathi seliyawisa ke nje manje zonke izinto zala ekhaya vele zifilwe ngothayela ayikho zophuma uyawe manje ke uzophuma uthi uzothi uyapi kumfazana uyibambe ifoni phandle linet ngabe ukufona ngalo ntomabili ubanga ngokufonelayo kanti into eright umulela endlini yotshani yabona emulela endlini yotshani besene ubuthola ukuthi lelelele yabona la kulanetha ngilele endlini yotshani ngeke uzijabona sathi nganethe kuze kuse kanti kunephupho elingihluphayo yabona lelaphupho lesebuye bese libuye kwesibili
Ngiphupha umakhelwane yabo kunomakhelwane sesahlala budala. Yeah. Ngangisemncane yabo. Yazi lento uzojetshe ngiqamba ngicela ukungilalele kahle. Yeah. Ngiphupha umakhelwane kunomakhelwane esasinayo. Ngiphupha umzala wakhe. Umzala wakhe wayegula ngekhanda. Yeah. Mengimphupha umzala wakhe uthi umzala wakhe emsholozi ngoba ngiyazi laba abanye ngeke ngibatshela abasekhaya bazothi ngiyahlanya ngoba ngangihlanya. Manje la ngikhona ngiyangandawo ngihlanya kakhulu. Usashona. Umzala. Walo makhelwane la. Uthi akakwazi ukuyakubona ngoba bazothi uyahlanya ngoba wehlanya vese. Manje uzotshela ukuthi izoma ngiyazi ukuthi uzomlalela wena. Manje la ngikhona angiyanga ndawo ngivalele kuthiwa ngene inhlanya. Manje bengicela ukuthi ngoba ngafa i-treatment ngisayedla ngakayiqedi. Ngayishiya kahle. Phakathi kwakufuze yayiunyaka i-treatment yakhe. Yeah. Asesale lenyanga eyodwa uthi aqede. Ngoba lokho ejova njalo ngenyanga. Ethi ngicela lo ngijovele umjovo wodwa kuphela. Yeah. Weyinhlanya. Ayi cabanga ukuthi ngoba ngihlanye nje. Ngizojova kanjani? Ngizoxoxa kanjani lento? Ngibuza oyilanda phasha isibhedlela ayilanda kusona seyinhlanya. Ayi wase ngivuke ngisho. Awukakayi umakhelwane isahlupha wena. Angimazi wakhelwane ukuthi sasidala ngisabona bakhiphi. Ayi mase ngishona esibhedlela seyinhlanya. Ekuyofika inhlanya ihleli zodwa lapha yana. Ziphikisana ngento engenamsebenzi mase ngibingelela uNesla etsawona futhi ukuthi yebo. Athi singakusiza ngithi ninobani. Athawu uphendula kanjani phela ngithi ngizwa manje ukuthi ningangisiza yini ngoba uvela uhlanya nje ungena cha mina ngibuza yena ukuthi bangangisiza yini ngibuza ukuthi ninobani ngoba phela ngibona wena athawu futhi okwakhuluma ebuhlungu kanje ngibuza ukuthi ngingakisiza ngithi ayilo nto obungayisho ukuthi ngangisiza ukuthi ningangisiza yini ninobani ngoba ngibona uwedwa lana athi angikwazi lokho vele iqale kufanele umphathi wakhe athi kunobhudi la ongidelelayo ngicela mphathi uze ngapha ngisuke la mina suke lo sekusala umphathi mase ethi bhudi uyaphila ngithi ngiyaphila athi ngingakusiza ngithi na ukhuluma kahle ungangisiza ngithi hayi buke nephupho elingihluphayo lana uthi elani ngithi mina kunomakhelwane esasakhe naye dala ngisemncane safunda umzala wakhe usashona kudala futhi nangiyanga emncebeni wakhe wayejova la ekhaya esesale umjovo wodwa enhlanya manje useshonile ukuthi la khona uhlanya kakhulu ucela nje ukuthi ngizomjovela umjovo wodwa enhlanya kwazi naye akhululeke le khona uzojova wena uthi mina ngicela lo sosele lo kwayisenginyanga yodwa athi angibuke athi webhudu awuhlanje ngithi mina ayangihlanye abizo umunye colleague wakhe athi ongizwele lo bhuti uphinde ngimtshele lento engimtshela athi webhuti azohlanyela lonke indawo kuhlanyela ngithi angithiwe ilanda la ehlanye bathi ungeze uzohlanyela la bathi ungazohlanyela la kuyo indawo kuhlanyela nazi nje inhlanya inhlanya zikhona zisho kuqala inhlanya zithi hey ungazohlanyela wena sithule nje siyakubuka ungazohlanyela uthi wena uyabona ngizosho ke bathi abantu akade belashwa naye bathi ngazohlanya kuthi ngihambe kahle athi webhuti uyagula ekhanda noma uyaphila ngithi ngiyaphila mina ngikonza ngizothi bathi ayikazosanganela wena uthi bangavele basangana nje ngithi nawe ehamba nje wayihamba la isangana nje nje bhuti yathi uhlanyela phela wena uthi ngabe ngiyeza ukuthi nithi ayi uyaphila ngabe ngiyasho ukuthi mina ngifuna nakuhlanywa khona abuze ukuthi uyaphila ekhaya ithi ngiyaphila athi kusho yena futhi athi uyahlanya wena hlanye uqhamuka udokotela esegijima eyipho bathi kwenze nje kuthiwa isihlanyelo lobhudi la bamtshela lo dokotela yikho lento yasakana la uyagula kaphinde emuva ngithi ngiyasangana ngiyagula ngiphinde emuva athi usho wena uthi ngiyasangana uthi bonke labantu abalayindini bayasangana ivela ngento kuthiwa ngisangana ayi lo dokotela ngazi wenza kanjani ngezwe ibhloko seliphansi lengikhuba ngijova umjovo wathi hamba uhlanyela awu manje umjovo sengihamba ngimisa noma epitens akazi nje uzohlanya ngempela-ke kwadabuka ukuhlanya hayibo lo mjovo ngathi ngiqhamuka ithambo sengimisa kwasani itensi ngimisa nemoto ice cream uthi lo uthenga ice cream ngithi hayi ngiyagibela uthi ngiyagibela misivene amaphoyisa bathi ufuna ukuvula icala
ngithi cha ngiyagibela bathi ugibela wenzeni sibopha abantu uthi ngiyahlanya Misa kwasane seneqhoko uthi ngiyahlanya uthi ice cream ngayimithi ngqini ayimisa uthi nona ufuna ukuthenga uthi ngiyagibela yabona yatela angicabanga ngamjobo kwaphela kunyaka phambili vena amaphoyisa ngayimisa nayo bathini ufuna ukuvula icala ngithi ayingibeza ngiyahlanya yabona ngeke uzikhole wena ngitshela kodwa yabona kuyangenzayo manje lezi zinto ungazohlanyela yephoto ungazohlanyela la wena uthi vele ngiyahlanya nitakiyefi udokotela uthe wena uhlanya ngempela niyazizwa ukuthi ngithi vele ngiyahlanya ngijova umjovo wathi angiphindanga ngicabanga kubuye ngathi yabo le uyihlanyise ngenyanga kanti into nje shiya phansi yeye angicabanga kahle uhlanyise cha ngihlanya ngichaza iphupho mina bakuhlanyisa bona bathi mina lento engisho ngiyahlanya ibona laba bakuhlanyisa ngiyibona bani ngapha angihlanyi mina bathi wena uyahlanya ngizothathela umuntu ohlanya kwathi uhlanya uyasangana zashi ngathi webhodi bazohlanya la akuyonda ukuhlanyela mase ngiphuma qhamuka imoto ice cream ngisa bayo uphuma namakhonzo uthi ngiyathenga ngithi ngiyagibela utayikitshela wena ugibelela kwaphela ugibela utayikitshela wena ugibelela qhamuka ivona amaphoyisa ngayimisa naye uzofuna uvula icala ngithi cha ngiyagibela bathi hayi no hayi cool yabona lento ungayitshethi nginama kodwa yabona lento yabona lapho engayikhona kodwa mase ngithi ngiyayibheka ingenzeka impela nje hayi ingenzeka ngoyiphupha mdlalo yabona makuthi umele uyiphupha ngemuva ngibuya njalo ngoba nje lo muntu wayehlanya mase ngisho labo bathi hayi mina engihlanyayo hayibo ngithi mina ngiyaphila ngihlanya bathi hayi uyahlanyela wena ikho lento eshoyo manje ibona futhi abalapha esayilona ibona bathi ibona kahle kahle abantu abahlanyayo hayi manje ngiyacabanga ngiyenza lento pero umuntu ohlanyayo ngisho kumbona umuntu ohlanyayo hayi usho manje ungazongithatha bangihlanye phela mina yabona nje hawunge baxabana manje khehlami ngifuna ke singene kulomsebenzi okwawuthinta abantu abanenkinga yegobongo abalekelayo yebo doc kunabantu ngempela abanale gobongo abahlushwe ngegobongo bona bashona awuyichaze lento lena babu doc ayikho into ezokulungela ubalekelane negobongo ayikho ufana nomuntu ongakazali ongakazi ukuthi kwenzakalani igobongo ufana ngalolungisa lingaze likuhluphe lilungise nje udlule emagobongweni uma kuukuthi awukwazanga ukulungisa lingakafiki alithi mase seliqalileke manje ubona ukuthi nazi impawu zamagobongo lungisa igobongo ngoba igobongo lima phambi kwakho uma ungalilungisile bese selifuna ukuthi ulungise likuvalela nje izinto zakho ungakwazi unyakaza thola wena uthi unesibungu ekhaya kodwa asisebenzi kahle thola nansi ibooster uyisebenzise nesibungu sakho oyichaze khehle le ye booster nginayo kodwa yona ngiyikhipha ngoba usofonile washo ukuthi unaso isibonge kodwa manje sidinga amandla asisebenzi fanele into engasebenzi okay mina ngikuthumelela ibooster bese ngithetheza kanjani kwisibunge sakho okay hayi siyahlanya hayi usho ukunika isibunge hayi siyahlanya mina ngimnikeza ibooster ayishise nesibunge sakhe ayishise nesibunge sakhe lesi yena anaso ngokusibona ukuthi siyakhathala athatha ibooster ayi kuzokwenzeka enye into sinike inamba kahle thola 062 3228297 inamba kaBaba Mavuso iyangena WhatsApp iyasebenza futhi baba Dr. Boyisuzwe bojabulile ngoJuly sizonika ivideo ephelele emakhosini emahlanyeni ngizobhema nikhona ongabhemi ukuseyekile uyafana noma uyabhema useyekile kodwa uzokholwa noma engabhemi uzokholwa bengisho noma engabhemi uzokholwa bengithi mina umuntu obhemayo ukholwa cha singithi noma engabhemi ufuna akholwa uyakholwa uzovele ngezilotho uzophela ekhaya kukholwa umuntu akubhemi umuntu sebayeke ukubhema futhi akholwa umuntu sinike inamba kahle uvalelise 062 3228297
97 inamba kaBaba Mavuso. baba uDokotela Bawusizwe ojabulile siyabonga Siyabonga.